Menin hau pernah yang gomno, menin pernah yang gomno. Terus aku pernah aja ni ya. Hana ong bah bantauan di tang kabinet minister kat arungut Islam. Dia cik yupan yang tanah ni ya. Hah? Kena yang mukul, kena yang kunrat, kena yang baru, kena yang paling, kena yang dolik, kena yang doyong, balik, brutal. Lada men kiwai kena iupan cik MLA. Orang tiba, wai tahu an tang kita ki kabinet minister mentau senyam paisong benno. Jauh kon sama lajong Pak Ijen Star kon kalang unet umong badan ruling umong badan opposition umong bayok syuki minister bayok syuki minister ngadai UMRA nang mikmat kagapalang session para andre pawat langsung hagajuk kairing, hagajuk ke kamera, hagajuk ke minit, hagajuk ke kenta, hagajuk ke por, kakum ke People's Representation Act 1951. Nganyo ia ngajuk ke hok banjasad darbar, kadam yakian, kibada ina mada ke hok cakap. Lajang malakawai. Nganam kena mukul, nganam kena korat. Ngadai ukasi ngaran kau pada sahaja mereka cai berurut buat caleg kan mau kendiat bapintip mau haka demokrasi ka sistem jong ka demokrasi ngiran ka opposition ngiran ka ruling kan day pan penyanyi ki polisi jong ka sarkar ki opposition kilang pancek pa ki ruling kim day ban misuse ya kapar bakia kung ka ruling party kenapa ya kata kalau baki nang sosial kim day ban pendan kambakla ya kabar kim nang sosial na kata-kata ni ang baka opposition group kidang laka jong karo kabakhraw haka sarkar karang karo kabakhraw bapi tipu watsa ilamakla watsa lengok watsa lengan sure thare tang ong obriu bakumta porok lai thapti porok lai no Ani kacing sati kata kamai Cuman kamit ya kang baik kai cikai Kaan klam dan hakli Shuya kersum hakti Tapai ha assembly Shupi tapi Membati hai lut membati hai dang membati hai red membati hai ba membati hai na baro ya nyom membati ya kathan jong yi only kentor udon karyang banyap only ya dor golok